Hér eru körfuboltabúðir KFÍ í fullum gangi og er enda við það að klárast síðustu dagurinn. Hér erum við búin að vera að síðan á sunnudaginn með 80 krakka hér í æfingabúðum. 4 erlendir þjálfarar sem bossa í veg til okkar. 1 frá Króatíu, Serbíu, Spáni og 1 frá Makedóníu. Hér hafa bara verið æfingar frá morgni til kvölds, keppt, verið í skotleikjum og ég held að allir séu bara afskaplega ánægðir og orðnir nokkuð þreyttir eftir langa og stranga viku. Já, við slúttum þessu með grillveislu fyrir krakkana, þjálfarana og svo bara ísfirringa alla. Let's get 'em. I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface feel. Starting going wild, can't handle this pill. Fight for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club ain't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club ain't even handle me right now. The club ain't even handle me right now. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Can't stop now, more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Paparazzi tryna make me pose. Came to party till I can't no more. Celebrate cause that's all I know.